and then bese sebayazi ukuthi naba abayinkinga kusifikelwe abantu abayi3 abashaya umthetho, the rest yabashaya umthetho. And then sebasichazela sesisonke ukuthi la kuleli jele leli umthetho awushayiwe. Njengase Kutama vele bebakutshela vele ukuthi bazokubulala le boshwa lezi zamavenda. So tisifika thina uzobe sofika. Ugadi imoto yakho esesenyamkhalela. Neman menerman neman mafro. Ekata problem is so problem is this and that. Babona. And then umlungu akutshela ukuthi hayi ngizobona ngibuya ukuthi ngiyenza njani. Babona. Alright, why ngithi abelungu? Naba bodakhe. Wabo umbona ukuthi emanje umuntu lo hamba ngemoto enkulu wabo shuthi imali unayo wabo noma nemphathi wami kwanye time lami lana ini nani phela kutshela ukuthi that's why benzani banibamba isibonda banstripha konke samne under vele balahla phansi bafuna le duka lezi babona ukuthi 26 liphe 28 wanye big 5 lana izinto ezinjalo mara 4 mara 3 wabo. And then bese sebayazi ukuthi naba abayinkinga kusifikelwe abantu abayi3 abashaya umthetho, the rest yabashaya umthetho. And then sebasichazela sesisonke ukuthi la kuleli jele leli umthetho awushayiwe. Njengase Kutama vele bebakutshela vele ukuthi bazokubulala le boshwa lezi zamavenda. So tisifika thina uzobe sofika indaba yenombolo. So mina ngavele ngadecide ukuthini angeke ngizozibulalisa ngento ukuthi angiyiboni nalento yabo ukuthi iyapi ngiyogaina ini ngako lento le ukuthi sesiguqile lapha abakhuluma lapha hayi wena umfowethu ini nani. Mina bengibona ukuthi njengento useless ngoba bengihlezi ngibabona babagibela ngenduku futhi bona laba bashaya inombolo ngibabona amaphoyisa uza amadrafu wasuke Westville kuza amadrafu wasuka bo Jozi wabo kuza amadrafu asuka bo Northwest. Ukutshela ngabantu ukuthi vele nje wambona ukuthi lo muntu lo akaphilanga kahle enhloko ufuna vele ukufa vele ahleli so amaphoyisa so hayi baqokola ngiyabona wasukuma lamaphoyisa bakhipha lamadrati bagwazana namaphoyisa kukhali alarm sesiyavalelwa kanjalo bayashaywa kanjalo nonke bashaya laba bale nomboro bazobakhipha futhi ukuthi abobani amagunya wabo abobani amabro ubani ohlala nomese izinto ezinjalo ngoba ungathuka ukuthi umangalo ukuthi asingena ejele basikhumula even usale so even nejoke yabafuni bazibuza ukuthi lo muntu lona le 3 star uyithathe ungene nayo kanjani vele bayithola kanjani bangizwisisi bayilokhuza bayirapper kanjalo bathini le safe tight bakubona lokwe pepper loku abaphutheli ama chicken pieces kanjalo le plastic le soft bayiphuthulula kanjalo bese bayiphuthulula and then bese ayigqobisa ivaseline esayifaka ngapha ngemuva ingene ihlale la ufana nensango same story vele akasuka ejele laseBhetali bamtshela ukuthi indoda nje ubuye eMatachi so Matachi insanga yikho naye 2 liter insango siyakupha yayibona ngiyongena nayo kanjani lapha ngoba liter yonke ingene esiswini ayangena incane kakhulu futhi yasala ishisiso 5 liter yonke yangena serious bafuna ukutshela iqiniso yakunankinga ngaphosi sayimikise phambili manje hayi yangena bafu manje kulamajele lawa
We-3 wena Brian uthi ibikayibisele phambili vele namajele la we-3 uthi uwavayile wena iliphi ijele elikubonise umhlolo nje nawe into mawuthi wacala ukuyibona washo ngabona igasathana iliphi nje ingalento lewayibona ya imatacho wena khopalami ngitshela ngithi sathi singena ijele lakhona nama-light awekho yabo phoyisa lihamba netosh so uzwa nje khala yini bathi amanzi mara ijele lakhona even amanzi okuphuza ukuflasha uqeda ukuhlala etoilet awekho ukuflasha nje uqeda ukuhlala etoilet awekho uflasha ngani manje la kuba umzukuzuku khopman kuba umzukuzuku ukuthi vele nje khona laba sebekudala abalapha bahlezi banegubhu nyana zamanzi vele kuhlezi kunjalo ukuthi bekuyinkinga yalelo kuhlezi kunjalo ngihambe ngayohlala 10 years le eLimpopo ngabuya njoba sengibuya manje namanje still kusesenjalo ngithe ngibuya vele ngabona ukuthi le jele leli alikho right mawuthi manje usho 2000 manje 2024 uphuma nje la usasayina no ngisasayina vele shit so manje okay uyabala ngejele ebantwini ke into wayibona bayenza esinye isiboshwa senza something to esinye isiboshwa heavy yini wayibona engibonile wena bafo ukuthi ijele libhlungu ngoba manje ugcina manje uphenduka umfazi mangeseke ukuthini ukuthi uyafona khayini awuthola usizo namajita la uthi angena lapha akekho noyi1 homeboy wanye ini nani uyazi ugcina manje usuyakuvumela wena self yabo wena ukuvumela nje ukuhlele wanisa no mina ngeke ni first born ekhaya ngeke next khopman ashange inyawo phansi athi ngamane ngihlupheke nokuthi ngiphenduka umfazi phela bayifaka phakathi straight phakathi straight manje wazila phakathi angithi manje izinto zakhona ziyenziwa imibhede yakhona so njoba lesikafula lesi passage incane angeke ngikhona nokuthi ngime so mele ngime ngeside bangizwisisa shothi yonke into eyenzeka ngapha kulesikafula ngiyayizwa faka ugcobisa ivaseline ugcobisa wawo uyazitshela ukuthi njoba athi ugcobise shothi imali uyamdlala wayibona izinto ezinjalo yizo ezanginyanyisa ijele vele ubona ukuthi yazi le jele leli mataji that's why abantu mababuya bese bayageza uzakhipha ile ngoba manje kunezinto ezisnacks abazenzayo angeke ulaliwe nenye indoda uyindoda and uthola ukuthi abaningi bakhona hayi ukuthi ufuna ukuphila leyo mpilo uyenziswa isimo akanagwayi akana ini thola ukuthi lo muntu lona every week uya kuphi evisit uyamtshela ukuthi hayi into zakho lezi nazi ikhiya umnika nekhiya nazi ikhiya ufuna something uyazivulela uyadla ufuna ukuzenzela ikofi uyazivulela uyenza ikofi awufuna ukuphuza i-cold drink uyaziphuzela awufuna insango naye 50 rand uzobhema sukela ekuseni until nini angithi manje ngigcine nami angithi uyabuzisisa kanti kwenzakalani bakutshela ukuthi hayi yabona labantu laba abaphila so bathandana ngalendlela le bangizisisa ngibona ukuthi ngcono ngizidlalela ibhola ngiyazi ukuthi shuthi angizokhuphula ini performance yami ebholeni bebangibiza uGers Calvek vele bengisikwelede vele bengifaka unumber 10 mina vele kwayivi namanje la ngaphandle basangibiza cabanga legama leli bebangibiza ngalo eMaximum Calvek uqonde yabuya mawusakhuluma ngeMaximum ngicela ukufocus mawusakhuluma ngeMaximum ihluke ngani iMaximum ihluke ngamajele
or ijele eli-1 but kune-section la ukuthi maximum or i-maximum ukuthi usebhetali, medium, imatachi or ikutama, i-maximum ihluke kanjani maximum ne-medium whatever the enye bayibiza? Njengelokhuza ebhetali ilokhuza akusi maximum shuthi kuhlala labantu laba abagwetshwe boma 5 years 6 years 2 years kanjalo ayifiki ku10 years. Nayo imatachi nayo ayifuni ukuhlala nabantu indaba why bangafuni ukuhlala nalabantu abagwetshwe iminyaka eminingi. Ulo muntu lona manje ngento encane Grootman, ngento encane kwamampela angakubulala. Ngento encane acela ukuthi namaphoyisa engcono amshaya ambulala ngoba usindwa yilo mthwalo lo azi ukuthi ngisayohlala 20 years full. Kanjani 2 years umjwayela? Ngiyayibona into enjalo. Ngcono vele nje bangibulale lamaphoyisa. Akusizwe yabona. Lesikhathi ubusuna 40 uphuma sona ngakho. Siyophuma sona ngakho izinto ezinjalo wena Grootman. Akusukuthi mhlambe kule maximum isigwebo sakhona vele banidonsisa mhlambe ngoba beza kwenye bagcoka amashopini lepokutama vele nomakubanda just bakudonsisa ngamasiko. Or maximum ichaza isigwebo hayi i-punishment. I-maximum ichaza ukuthi lo muntu lona uyingozi. Usuke vele bakunike leso sigwebo leso vele. Even namaphoyisa nanoma akuthatha bakumikise esibhedlela. Ngeke bakumikise ngevene one yamaphoyisa. Ngeke. Ya ufasiwe izandla, ufasiwe inyawo, shuthi abakuthembi. Ngizwisisa. And ngapha basakufasile so vele yiko ngithi ijele vele lizwisa ubuhlungu. Ufasiwe izandla nezinyawo mara still kuhamba boma 4 yemoto phambili. 3 mhlawumbe okanye 4 futhi la emuva. I-escorter le moto le layishe wena. Ya ula ngibona khona ukuthi hey yazi ukuboshwa kubuhlungu. Shuthi bagada ungidlula imali. That's why noma kulanda umuntu oyi-1 mara uthola amaveni ayi-5 uyayibona yizi zenye zezinye izinto ngibona ukuthi azi ezinye izinto umuntu manje wazifaka zibhlungu. So manje unokubuza nje i-question Brian ukuthi ende umphendule ngokuseqinisweni yabona ukuthi makungenzeka kuthiwe ubuyisele isikhathi emuva ucala phansi impilo yakho from ungakacali ikhaya, yini izinto ongayishintsha kule mpilo leyo wena usuyiphila? Mina vele shuthi kahle ngikutshela iqiniso. Mina vele ngathanda ibhizinisi ngimncane. Uyabona kube azange ngangena kuma crime. Kube ngisekudeni kakhulu ngempilo. Ya ngoba vele ngicala ukuthengisa amaswidi vele ngisakhula. Esikolweni kanjalo ngizithengisela amaswidi ngicela uma angiphi imali yokhera ngiyibeke le mali ngingayidla ngifika ngumtshela umama ngithi sengithenge iphakethe lamaswidi namachipisi. Hayi thatha le mali, hayi le mali leso lokuyimali yokhera. Hayi wenza kahle kakhulu. Why wenhle kwenza so ngimtshela uma ukuthi mina ngithandela ibhizinisi. Nalesikhathi abangithumela imali ngisejele vele bengiziphushela yona ibhizinisi. Ya ngizithengela ama-20 yeStevisent, iBoxer, uMatches, izinto ezinjalo. Ngizivulela itafula. So manje ucabanga ukuthi ilanga selishonile mhlambe usemantshintshi impilo yakho namuhla? Ya manje mina into engibambayo imali kahle. Ngoba even nano before ngiboshwa ngashayiswa imoto. Ngishayiswa imoto ngiphuma before ngiphuma 2013 angithi ngisoloko ngiyamfonela umama. Ngitshela umama hey man la kufika abantu lana bathi kumele usayine amanye amaphepha ukuthola imali yakho ukushayiswa imoto. Thola ukuthi ngaleso sikhathi ngiseLimpopo. And laba seLimpopo amaphoyisa abavumi ukuthi uthi mina ngifuna ukubuyela emuva. Bathi hayi kusasa sizokumikisa. Bakutshela straight ukuthi thina zange sakulanda. Ulethwe imatachi. Iyezokulanda futhi bayazi ukuthi
i-private nelokhuza bathini i-private prison ne-prison akufani. So kune public ne-private. Ikutama i-private. I-private prison izimele. Okay. Ithengele impahla namakawosi nezicathulo kwamateki so. Yabo. Banthengela lezi zinto baninike zona. Le lokhuzeni bomatachi. Abakuniki next. Uzozibona. Angizwisisa manje So manje mawuphuma since uphumeni last year 2024. Impilo, how was life outside nje ukuthi sobona ngaphandle uvalele indonga uhleli isikhathi singakanani? Ngihlele 16. So 16 ngendishi vele full vele. So mambuya after level 16 there, how was life when sobona ilight sokhona ukuzenzela whatever into ofuna ukushela leyo impilo kuyo what mawufika wayamukela kanjani impilo yakho? Abantu bakwazi bakwamukela kanjani? Ngifikile vele mphumejele bangiphe lokho abangipha kona lezo zimpahla yini nani bathi mina bengakhoni ukuthi ngixole ukuthi esani wabona manje nayi lento lena iyenzeke before ngiboshwe wabona manje kumele ngiphiwe impahla zaboweli yini nani angithi aboweli abantwana bakamamkhulu i-first born yakamamkhulu wami. So ngiyabuka le mpahla zakhona zingilingana ngithi manje ngondile wabona sengigcoka kabuhlungu wabona ngathi ngisaboshiwe yabo ngcono hlangabezana nalomuntu lo ongaboshwa naye ecala wabo ngihlangabezana naye ngimchazela utendoda mina phela mina bheka nginalo neteki yaphayiziseka hayi ntwana ngcono uhamba uyesekunda uyowasha imoto ungahambi uyobabamba abantwana babantu yabo hamba uyoziwashela imoto usoloku ubeka kancane and then uyayithenga lento le uyifunayo nami phila kanjani angizwisisi ngizitshele wona ukuthi hayi ngcono ngizikherezele ngokuwasha imoto hlukane nento eningi ngoba nalapha neparking ngiyakhona ukuthi ngimtshele umlungu straight inkinga yami tshela ukuthi menereketa problem double is court health fund rent abo angibuza umlungu ufiyele okanye angitshela ukuthi ekade 50 rand kwanye athi hayi ngine 10 rand wabo whatever lo amount anginika yona mina sengisebenzela ini ukubeka ngibeke until ngize manje ngihlanganise ngibhadalele umuntu lo la ngihlala khona umastandi kanjani mele ngibuye ngicabanga ukuthi esana ukudla kumele ubhatanise indawo ngibhatanise wabona izinto ezinjalo ama-gross izinto ezinjalo izinto vele nginokuzicela mina belungu lakho singoba manje maybe we about to close ngifuna since umention indaba zabonganga ne-question yokuthi mawubheka ngoba ubala bonganga kakhulu abapha abantu banokunceda thina bodade nabonganga since umuntu wena usihlala endaweni yokuza noma umuntu ngoba ngizwe mention unganga so ibapha abantu ukuthi mawubheka ubona ukuthi laba ngathi yibo banizwela kakhulu yiba bongamla banozwelo kakhulu kuyakhona futhi aziphe isikhathi sakhe sokuthi akulalele lokhu wena ofuna ukumchazela wona mara lo muntu lona wena umcele ukuthi ngicela ugada imoto at the same time ngicela ugada imoto yakho bese senyamkhalela neman mefro ekata problem is this and that babona endana umlungu akutshela ukuthi hayi ngizobona ngibuya ukuthi ngiyenza njani yabo alright why ngithi abelungu naba bodakhe wabo umbone ukuthi emani umuntu lo uhamba ngemoto enkulu wabo shuthi imali unayo wabo noma nemphathi wami kwanye time lami lana ini nani phela kutshela ukuthi hayi awungancane wabo kula ngikhona ukuhlukanisa khona ukuthi hayi
abantu aba-right abelungu and yibo laba engabamosha labelungu laba njengoba sengiyohamba ngiyogoba ngabona ukuthi eyisana umuntu kahle kahle wenze inkinga abantu aba-right nabo. But mawucabanga yini yenza bodakhe ukuthi babe nalokuthi be-enjoy. No, inkinga ngithi manje umhlaba sewushintshile wena bafo why kunayo ama-drugs laba awabhemayo shuthi umuntu vele akacala ucala phansi akubuka so uvela abona kahle ukuthi hey ngeke ngithathe imali yami ngiyonika lo muntu lona ayothenga inyawo. Abantu bakubhemisile nini ukuthi ikhanda leyo ngoba ngifikile ngokufuna labadala abantu bayibhemisile manje. Badlala mina ngeke ngibheme nangaphakathi ejele bafo lezi zinto lezi insangu ugwayi bona lenyawo ama-drugs zikhona. Zikhona yiwo ngithi mina ngeke ke ngithi ngihleli 10 years ngimbona umuntu abhema inyawo so bese mina ngifika la ngaphandle ku-open space bese mina ngiqhubeka ngithi mina ngibhema lento le la ngivaleleke khona la bengine-stress khona hayi. So manje last ngabuza uringa ngendaba kukhona la wena washa ishop or nayibhoboza or nenzani or mhlambe bomani ngoba ngithi ngingena shane shop lapho esekhona. Mina vele bengihamba ngenkunzi bafo yiwo vele bangigwebe iminyaka emingaka. Angisho ngimangala le 15 kodwa ngeke le 15 kuye ekubambeni inkunzi. Hayi vele ukuthi amacala amaningi kakhulu wani berobari awucala uvela phambi kwemagistrate ivele ikutshele straight shoot wena umsebenzi wakho ubambe inkunzi. So vele manje abakusukeli vele bakunika into yakho nje straight. So do you blame abazali bakho kuyo yonke le mpilo yakho etshintshe yaba yini ukuthi ugcine senze crime? Ngibablame ngiziblame mina ngoba baningi abantwana abakhule ngaphandle kwababa nomama mara bashapha empilweni azange bathathe leyo enga yayo ukuthi mina ngifuna itime lami ini umama wami mina ngithengela amatika sephephe ini nani. Kunabantu accepta lempilo le ebhekene nayo yena ahasile for more. Manje mina iflopo lami bengafuni ukuvuma uku-accepta ukuthi mina vele isimo sami siso bangusisisa mina bengifuna ukuzifanisa nalabangani bami okanye nalabantu abasemaneighbor babona ngibona ukuthi isana umntwana ushaya i-35 elimhlophe bayabona isana why mina kanti neman wabona manje sengicala amahlohla oleli lami oleli ngitshela ukuthi no ngcono uyohamba uyohlohla lo muntu lo ongazange akukhulisa lo ongazange akuthengela isipelede nesipelede sesipelede kube uye umuntu ukuthi ukhalela yena. Mina ngizamile ngakukhulisa manje ngikutholela ikhaya elifudumele usangifunani shoot ufuna umoya wami uvare vele yabona kwa even nesifo lesiyanaso isifo senhliziyo ngenxa yami njengoba ngikutshela ukuthi njengoba ngiboshwe ngingazi ukuthi angithumele ekhaya uzongibhela umama why uyangithanda. Kahle mawuyisigebengu ukanga with the mentality knowing ukuthi there is a person ozongi-back up. Uyayibona into enjalo. Pushing bro. Great. Okay. Mfethu amagama nje ogcina ongathanda ukuthi ubonise abazali laba abanabantwana and abantwana they think ukuthi badlala abazali nabo labazali they also think ukuthi this is a way yokukhulisa umntwana ukuthi umntwana amnike yonke into ayifunayo. How can ukuthi utshela abazali nokuthi babone ukuthi umntwana ngathi kaphuma esandleni sekayabhema yiphi ama-advice ongathatha unikeze abazali nale ncezu lezi? No wena bafo kunjani kuso ukuthi into uzitshela yona wena abazali singabasukeli lento le isuka iphuma enhlizweni yakho nasekhanda lakho ukuthi mina manje njengokutshela ngibona umfethu ugcoka i-35 and ukuthi le 35 uthole kanjani
mina azange ngifuna ukwazi ukuthi lento lena mhlawumbe ekhaya kubo bambudgetele bamtshela ukuthi mhlawumbe angeke sakunika imali yokukhera unyaka wonke izinto ezinjalo sikubudgetele sikubekele ini leyo mali ukwazi ukuthi uyithenge leyo nto leyo. Mina bengithi angibona lo omunye umuntu bengilimala kakhulu enhlizweni. Mina ngikhuliswa ngobabami labo ma akafuna ukungithengela lezi zinto yini athi ngimbonise ukuthi ngizoyenzani ngizozithola mina lezi zinto and vele ngigange ngibuye ngithenge nibe grand yabo mara bengihlezi ngiboshwe yabo. Into engigwebisele iminyaka le eminingi so ama previous yabo ungafika lapha ecourt angithi ngikhulunyelwa amaloya wemali bafike bangikhulumela ukuthi hayi man umntwana lona yini nani bathi hayi akunankinga 5 years angatholakala inale cala yayibona ngiye sengenze linye phezukwalela engakapheli ya 5 years wabona uma sigcina mayikwenzakalana ama 5 years nangapha 3 years ngatholakala inale cala shuthi se bayivele bayibumba lecala lelo ukuthi no man nabe bangitshela straight ukuthi wena umsebenzi wakho hamba ubuya mhlawumbe uhluzile uvuthiwe ukhulile mawusa kubona manje engathi usesemncane ugezekile njengoba ukuthi unomnyaka ubuye grand manje bafu ukuthi vele nejust nje ngikhalela ukuthi ngiyobona itime lami njengoba ngitshela ngigcine ngishayiswa imoto before ngiboshwa shuthi ngishayisa le viki leli next week yakhona bangibo ngicommit crime same time bangisheshisela lapha ecourt awufika kunamaphepha bawakhiphayo yabo ukuthi diamond lo muntu lona bekalani nini bayibona basamshanga 5 years suspended na last month wabuya lana samshanga lokuza ngesuspended engaka bayibona kunala ukuthi vele nanoma unemali kunala ukuthi angeke isebenze khona avele nje bakutshele straight ukuthi hayi manje sesihamba ngani ngomthetho so mawuthi isifiso sakho ukubona itime ibuya ngaphakathi le ngoba since wafahlaka waphuma zangembobo azange alibona itime lami and manje angithi uyazi thina sibantu abamnyama abo asengihamba izinyanga sangichazela ukuthi the only way ukuthi uyithole le mali le kumele ukuthi iye kuphi ku-time lami yabo. So njengoba ngichazela ngayo umalume kuma last year late nyana so washona yena lo malume lo wangikhulisa ngizwe ubuhlungu ngingazange ngikhone ukuthi ngiye ngiyomngcwaba wayefike ngiphonsilithi azange ngakhona ukuthi ngiye la yini isimo semali sengaphandle manje ngihlulekile ukuthi ngiye eBhofolo ngani imali ayikho yeah guys thank you very much if ever you were able to reach to the stage umjita waseBhofolo ubekile isitori sakho bathi kude Bhofolo ikhaya labageza ekena ndaba. So yo guys, hopefully you're gonna like and subscribe to this content, and also don't forget to share with your friends, with your side chick, whoever your side nigga, because that's what we are called nowadays. So yeah, friends, can I announce about the show that is coming? Yeah, you can. Yeah, we also have a show that is coming. I think we're gonna do it on Thursday. We're not going to tell you more about the show. The only thing I'm just going to tell you is that we have a show that is coming. We're also deciding on how to name the song. Come on, man. How are we going to name the show? Yeah, I'm going to stay tuned. When I subscribe, you know, obviously going to be a notification. So yeah, I have to say another show. Yeah, anyway, thank you very much. This is Vault 25 signing out. You know, we're doing it like we're doing it for TV. The podcasts that other podcasts to watch. We are not going anywhere.
We are here. Nyapusha nyapa. Jesus has Nyapusha decided. nyapa. Thank you. We out. Amen. Nyapusha nyapa. Nyapusha nyapa. Nyapusha nyapa.